amtsika vahoaka jiaby zay tsy mitsahatra am'izay tany jiaby mboanay magnotro ary mandray zay amin'ny fomba magnetriketriky. Hitanefa feno fitiavagna amin'ny listitsika isika rehetra miaraka amin'Andro Rajoelina ary feno fitiavagna aminay mianaka anareo navy magnotro zay io. Magnamia zay hery ary magnamia zay tanjaka na dia eo aza ny rythme somary mafimafy atrehany amin'ny propagande fa ny fisianareo mampiseho fitiavagna aminay io dia magnamia zay hery tompo lasy tompo vavy ka noho izegny raisinareo ampitiavagna koa ny fisaorana sy fankasitrahana antsika jiaby e. Magnaraka zegny ombako managna koa ny koragnany madame l'honorable député teo amin'ny fagnamezagna isima sy voninahitra anareo ray aman-dreny jiaby eto amin'ny fangatagna tsodrano, fangatagna varavarana sy fangatagna rady mba ho tafita tsara zay mianaka amin'ity fifidianana ohatrenay ity. Misy moa ny fandraisam-pitenenana teo tamin'ny fanokafana zay nataony Ralahy Zokobe solo-tegnanareo eto Manongalaza. Tagnatin'ny lahateny zay nataony moa dia maromaro ny fangatagna zay niantefa aty aminay. Fahalohany amaliako reo fangatagna reo tiako ny ahaizantsika jiaby fa ity mandat vaovao zay ho diavin'ny madame le député ity dia mipetraka amin'ny fanohizagna ny asa efa vita. Efa maro boka ny asa nataony madame Vipanty eto amintsika Diego. Vavolombelogno mahita masony zegny atsika eto Manongalaza. Tsy tanisa za forage fa nisy eto, CSB fa nisy koa eto. Fa eto atsika mbola navy zay mianaka manolognanareo anambatra hery zay io agnano bebe kokoa ary hagnamafy ny asa zay efa natao fa ho atsaraigna ary ho amafisigny ary atao maromaro ny fa vita teo koa ny mbola ho atao amin'ny ho avy tompo lasy tompo vagy. Nangataka anareo teo ny forage izy volaniko teo igny Zokobe ainay izy io raha ny fijaliany rano amitsika eto tsy ampy fa na zegny na tsy zegny efa nisy ny nataony madame le député ka mampanantegna anareo koa zay fa tsy mbola hoisy, tsy maintsy mbola hoisy ny ho ataonay koa ho fagnampiny zay efa nahorigny teto amin'ny fokotany Manongalaza. Nangataka anareo jiro efa nisy jiro maromaro koa no natolotry teto fa na zegny na tsy zegny tsapanay ary hainay koa fa mbola tsy ampy satria maventy be ty fokotantsika ty, misy secteur maromaro izy ty ka noho izegny tsy maintsy mahazo koa anareo jiro sahazany mavita fokotany maromaro. Fa eto zay mampangantegna noho ny fangatanganareo fa tsy maintsy agnanovagna bloc sanitaire amitsika eto Manongalaza rehefa mahita atsika ny toerana anoregna izy. Nangataka koa nareo vilagny sy ny matériel madinidiny kojakoja miaraka aminany indrindrandrindra reo fikambana-biavy. Raha zay fa kapokany madamo e zay donc fa melako aminazy tanteraka mikarakara zay fa zay fa kapokanazy anareo zay miasa lohany nany hely. Eo koa ny tanora amin'ny lafiny fanatanjahan-tegna ny resaka laboly sy maillot igny ndraiky aminakaty. Ary za mampanantegna fa ho azonareo fo zegny alohan'ny fifidianana tompo lasy tompo vagy agnateragna maillot nareo, agnateragna laboly ny tanorantsika eto Manongalaza. Ny volagna atsika lalagna izy fa nivalian'ny madame le député teo igny misy programme agny fagnamboaragna lalagna eto Diego zay ataon'ny fitondram-panjakana iadivagna mba ahazo anjarany amizegny atsika eto Manongalaza
fa tsy vitan'izay fo koa fa tsy maintsy ho atao koa angatahana koa fiara-miasa am'ireo vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana toy ny région amin'ny alalan'ny gouverneur mba ahafandreo koa mitsidika antsika ty ary magnamboatra koa lalana antsika ty. Ny farany fangatahana teo zay nataony Zokobe Mourchid dia ny école EPP. Raha fa nisy nahita programme zay na volavolainareo mianaka nareo tafidika tsara agnatiny ao ny fagnavozana na koa fagnamboarana école mba ahafandreo zanaka atsika tsy mandeha lavitra izy koa isitrika fampianarana zegny. Aza matahotra anareo fa tsy maintsy mahazo anareo fa le olana mila vahatsika eto dia ny fitadiavana le toerana sy tany ahafahatsika magnorina ireo foto-drafitrasa jiaby. Rapide. Ya. Magnaraka zegny mbola maro ny programme hoagny volavolaigna ary tsy maintsy mbola ho azaviagna amintsika miandalana io. Fa eto moa za tsy ho lavakoragna loatra satria ny andra ty karaha rehetra miribiriby maleny tsy koa magnano ny ataony ka noho izegny ny amaranako izy eto dia mbola fanehoana fisaorana am'ireo jiaby zay tsy mitsatra manogna ny listiny Irmara. Miatrika eto manologna zay eto ary tsy mitsatra magnaraka zay fo isaka meeting ataonay izy ireo. Raha nitako magnatrika eto zio tekendriky amezanareo rombo ny filohan'ny zanikavatra eto Diego monsieur Allemand azafady. Magnaraka zegny ny filohan'ny RPR. Ireo io efa nagnano fagnambarana fa hanogna ny listany Irmara ary hatram'izay tsy niala zay koa. Atsanga koa anao monsieur le président de départ en TGV mba ho hitan'ny vahoakany manonga lazy eto fa izy igny le lanitsangana mahitsy koa izy igny araka fahaizan'ny Mourchid mikoragna izy. Magnaraka eo directeur de campagne nay mangingigny fa mavita raha monsieur Douda. Atsanga koa ato koa olo spécial invité spécial tsika izy io avy boka Maurice ary nangataka za hiaraka aminareo meeting ary reo io fa nagnamboatra forage tamitsika teto ary hetinao nagnambara fa zay hiara-iasa aminareo ary agnano raha maventy eto. Je vous demande de vous lever, monsieur Moudjahid. Le peuple du quartier Manungalaza vous remercie pour ce que vous avez fait ici et on espère que notre partenariat à venir sera encore plus fructueux. Merci à vous. Bien sûr. Atsanga quoi, monsieur Daoudou Bazari, président de la Fédération de Vivatre Bazar. C'est maintenant que quoi toute la Ariho, monsieur Kasiga, c'est président régional d'Antesaka. Ça tient une liste de Irmara, Timfit Fouko. C'est Wolfo, Yarkamsika, des restes de Diab, c'est Jetson Larek. Akura, tout Sandri Samra Diabu. Ayamanos Doku, président Liarek, non, l'avte, Aviati. Ani Vioing, président Liareki. Zem Yarkamsika Kua. Tika Tenu izeng, rarek futa vela zoti riavakwab. Dien fandiana na ro mande mandat sabat am le 29. Ar mandat kanivatu numéro firi. Makasichka tukulai. Makateli tukvab. Ya, wiz madame we tsara be ambiance tika wan zembola afka mangarka zefa zemarela zare sud kwai. Kara zeng iske samia samta fomanda kutika jab. Merci.